mwaga ene bere mwaga mapatung bori kache managa yang papia temu biashara ena ye guma de romo donyo chako temu biashara kuno itiyo ki capital manok adada pinge biti capital manok pieni miao nyodul me miao tie dong ikumalme Uganda officers ge ukele kumalme Uganda kitapo wa ber ka wachkani miao obere joma charo jami magi yobo ke Uganda miao tieni made in Africa Uganda kun office gima dong dit tie Gulu City manyote kumalama Uganda ko magum tutorial imitie lera imitete mu biashara imitu welu jami pingoda kachero wa Kampala binati Gulu City werineni welu jami eni ini ticket gum itinebi itipa kwach itiarua. This is an opportunity for you. Just come and shop with Miao, made in Africa, Uganda, right here in Gulu City. Now waka wachi bepa Miao kache is shopping ki Miao. These are the benefits you can get. Ibinoni, they are reliable. Reliable ni kai o kanyu chichot gimini jami dok bene gigene itineno I o kanyu weglok money mano ichwalo chene peneno kom jami tiche berotek but this time I o mer kanyu ineno kom jami and jami weng mer ntikanyu kabe me mete gi yubi order the order the factory yubo kelo which means itiki kara bene me legu jami mati customized waketi itiki hotel imete gi keli sandals mati marked waketi maybe Ogoma hotels they'll be able make a jemi enuni sandals manotie marked itineno meario is saving transport. You will save transport to travel up to Kampala itineno just miao tie Gulu City if you are in northern Uganda tikigum eneni binati kama miao tinonge Gulu City Kabalega Road kama bus park terminal tiye yes bus terminal machon kama no tiye ni kanye kama no ye jami gwakchene yes ngeye kunyoni biashara kai temu ape gwakchene ene pe biashara ene business menene is saving matirimo Johnny miao char wholesale pero teacher joman kagudo ku charo jami kan gigono docking in magichati wholesale gichako chat ne kinyiga chela miao pe gitimu enoni what they do in kai binu bodge in machara in latin biachara gichati an ibalke pieni ngara chele ken romu welu wamia chele ne rogo mengo kabwa ka chero kamene bot kaga wengwa na ramu wachira mu welu ne kamano so which means in machara ngata temu a business no you are fully protected tigi na chele maneno you have chance to review the products inano iberu ki gume reviewing products mane inano iberu care meneno ge pingo inani they are showrooms ni kama o inano jami eni kiwai ibon then watching I want order for me these ones amiro either 10 pieces nyamiro pieces maramo mia chel no ki neno ngomitika wilne that is the beauty with miao kai chero bodgini you be able meneno jami eni tiki kara me reviewing the products before you make up your mind mafuti mo temi me wilune no ki neno jami enuni kong wang chidi mo temi me wilune mwaga ena meta watching mwaga metino limba this year ti mwaga ni metino lim unless komi beru waja ento ka komi pe watch this is an opportunity for you my brother this is an opportunity for you my sister eramu wachi manaka yampe pete mbiachara why not eramu temu gum eniti kere pieno jemi en wentie kan ikumalume Uganda another thing there is constant supply of product ini jemi we no bino go tere kine pechod kache wachi ini war bags na dok kine dok chodoni bags dok perifactory petika producing no when not ye cha when no jemi when gitika yubune pienlu weluneti so in machala chat dok pe chako chato ginu mo then yonge wachi ni ginma ber ka chat na no tumoro supply na dok petikela kwa supply na dok giko peti yubu jamini no you won't get it with me oni Tiomere constant, supply of good tea constant. Money ye bepa miao kache ibinu ka shopping kedgi made in Uganda of course. Jemi wenti made in Uganda ka eneni. Maberong loyo machal inatimbia chara. Ngeo gina neko down any taxes. Muchoro tit beautifully with jemi mawa wilu. Inta matama kong jemi maybe cheru kawinelo mawaro. The same bags mawa yobo kaini ke cheru kawinelo mawaro. Nigi kele ka muchoro noti ye. Nano muchoro wangu beti ento Germany kai tika will neke kan muchoro pereye are you getting me that's the beauty ni there is no tax the product mane tika will nekwene ki miao tax dog mengo ini o mero wacha amero bagamia beach ikwani bagamini ero kai ordering bag from out me bino wanga muchoro beriye iti will matek doesn't make sense metemu biashara kitumbara why should you buy things expensively kunengeni maximizing profits so binati imiao matie nonge Kabalega Road ibas terminal katenge bus terminal penmere boda mokiken ubichwalo gati kunu
of course customer care tie matek any ginamer daga wachi miao tituolo kama no chim anytime the numbers are there, just call them ki gona gichim they'll be able to wachi product memero iramo making your order through phone itinano making your order through phone customer lutichtie mobi konyi neno ni ineno products eguni tiche beru yot 12 kache initie kamoma bo kubeket gichwali jami inani WhatsApp in case peramu making mebinu akwene kama gichari ye jami nitiye kaperamu okunu dano ti busy dano ti tichmukane kaperamu making it to the place no giramu konyi timungo chwali jami any WhatsApp reviewing yenga wachini o parking bora maybe wa maromu gunia wa gipimu ki gunia gunia madon ka bags mere binu ki boxes itinano jameni weno giromo keli in mitie inonge ikumalume Uganda itinano gum eni bema dabot mutie ikumalume Uganda so ka itila timbia charamati inonge ichuk madit itila timbia charamati inonge chuk alera itila timbia charamati inonge arua itila timbia charamati inonge kitgum. This year is your year permit ikorange permit kokchan wan wakeli jami otwarente boredom memokotami meneno ni riamo chane magali bario kipiera rio we a bit wundo ngeo keta lwa ko ban tek kede kom ka ni poldam dong pe ki chawa me lwa ko ban penti u biachara timatek chi no ni machine ma lwa ko ban benetie watiki sizes mapapat chala eni ter bombe kilo apari okulu eni ter kilo bor okulu iramo keto wa blanket iye kan ubilwa ka maleng so lufube wi wapo wili komu watiki jemi mabejo me poro me gwa ko ngom me kiero jemi me medo mo chami ngom wen tie kan watiki jemi magwa ko kom le wen tie concentrate pipes me irrigation jemi ma pat me fu wen bi no kan wati bene ki kodi kakare koni me karo ere ne mero kodi wen nonge loti ano gweni wen bi ramo requesting ki kelo ire mege ki wege wi wapu wili komu watiki jemi ma beju pilotiano mami love diapers palotiano tima beda dida makai no kila tini lok me chodi wo kala tiano like aboro po bi yelo wi mada wati bere ki jemi memo le panyera ki pamon sizes mapat chaka ki anyera matiano wai mon madan wen bino kan iwel mabe Soxy watiki Soxy ever brand kade no brand me ever ngeni ani dong Soxy makai wilo pichero kamo Soxy matek mabe kala mapat mamunya mada watiki palotiano wa cho pamon sizes mapat ino wenkan watibe kigia chama watiki fene mano donki yubo mabe mi kwani chama watiki eni nasi pineapple mabeki yubo mabe mamiet mada wati bere ki cham mai ramo rufu ne chot ichamo mo bere chalo nyoka walwoni oatmeal ma eni ramo rupi pi maliet nyoki chak chi chamo chot wati bere ki la tede binjali mabejo type mapat ma bi yubu dek bere mamiet mada tiki mo dek Sunday brand mamir makai chelo ki dek dano wo bi digu gangi kacham mo deko chake size half liter piario wengtie the anafoid 12 one luak mautie one machalo miao company watiki jema beje 12 ne ti electrical department unyo jemi madake lokum match ka wajane lokum match kan watiki jemi dul iario watiki match man matiyo ki sola man macheng malo ba miyone kedon watiki match ma eno meme gen gemiyone donc jemi mamay ko ma onen getieni konyo iticha ario eno ni weng minna machel watiki battery ma konyo in me lielo match ipaje ma megi kama chol pengti ye ma pat ki battery tiki wires magi konyo tij me solar wire magi konyo tij me solar ene konyo in wiring out ma migi ma
voltage drop unyo dimming pa maj mo ke kan beru pere igang ma megi kai tiyo ki product ma mekwa watiki batteries bene makonyo tich ma pari machalo remote TV igimo ke kan madare loko match kima pat kimeno watiki wires ma pari bene watiki twisted wire man eni konyo ini mano yup tiyo kai nene tike yup ma mer wire ko yoro bay bal tianda to twal ka welo gen ma doctor to twal watiki wire makonyo yupo temporary nyu picha bera rio kere pidwe konyo ma bay to twal kidong ma pat kimeno watiki sockets ma mekwa ma en konyo in kai nen socket or tia chill adapter tie ma konyo nyai jeme iguma pari ni oweng dong ma pat kimeno bene ka war wa mete wa bina nyim watiki qualities ma muam kene ma pari ko moya enoni watiki AEI cables magitie kany ma konyo to twal watiki flexible cable bene ma konyo in to twal kidong watiki single core cables pe joma gen go gero grofa ke ori ma pari konyo itich enoni do flexible cable ma mekwa ola eneni tie equality ma bay to twal ma itwer tikere i machine itwer tikere ot ma megi itwer tikere geno mo ke ken la bon ke pero mo ke ken donc ma pat kimeno watiki match bene ma pari ma ner ke kany watiki switches i gang ma pat one gang tie two gangs tie kidong watiki lamp holder ma bejo waki bulbs ma bejo i wel ma bejo watiki flat lights ma konyo bene i kare mano yup tie itiki pati gangi mer security light ma tek watiki flat light i size ma pari ki watts ma pari ma konyo ino onyoiti chuk onyoiti ka moy ken i mer match mata watiki ro wen kany bene mo romo bene ma pat kimeno watiki main switches watiki sockets watiki TV stands watiki colored bulbs bene ma itika nem ne kany ma konyo in i yup mo ke ken kone meri ba ma megi e meri gang ma megi e mero ka mo ke ken ma yupti ye onyo moy ken ma meti mene kwere jemine gen wen gitie ma i wel ma be panel lights tie nonge products ma pari ma duata watikere nyo mer wire mi speakers wen wan watikere ma wa mi in i wel ma por to twal in my tie bin in non product ma mekwa i chari i kaberu ma pari i wel ma no twer mi in mo goba one of four to twal wa joli kan chawa wen watia yaba i cha wen wa four to twal Megedo odi mabejo watiki type style ma pat watiki tiles medi art tiles meko art tiles mechokon mikero wagai baranda wengtie design ma pat ma munya mada an matika loke nia keloni akidi Kevin atika ni office made in Africa Uganda office wati bus terminal Gulu Waro kero jimmy ma pat baki yugo ki Kapeeka Industrial Park jimmy gini weng mi nero kany ki yugo Uganda kany piki kero gi ki wako ki yugo gi Industrial Park ma ki luoni LIAO SHEN ti Kapeeka in Akaseke district number 1 made in Africa Uganda igulu office kany tie jero adek abungwen adek jero achel ario abich Number wadak tie jera dega bungwen adek jero chel ario abich